United Club of Yai School now Manipur Legislative Assembly ki Speaker T.H. Setyabarta bu okpagi tharam ama pangthokre. Speaker T.H. Setyabarta amadi mahaki loinabi thoksom ongbi Ranjana Devi na kasargi khoirem Maitei Khulda square feet lak amaga lising nifumari chawba leng on the pat bu khudol tamkibagi damak thagatpa amadi kai khumnaba utpagi damak Siko Community Hall Yai School Janmastan na pangthokiba tharamadda ningthamsa Sanayama Founder Chairman UNLF R.K. Priyokumar Singh General Secretary Maharashtra Nursing Memorial Committee Nando Tekcham President Athoba Singh Liklam Thibaluf Sawaizam Ranbir General Secretary Leng on the Part Preservation and Development Society Assam Chandam Surajit Singh President United Club of Yai School na Tharamaduda Sarugyaki Yamna Hainumadi Amlay Tabino Paufian Adu Labotiva High City, a type of Zeta from Pantanuraba, and Matamjis Salatrava, and I see Yamodam Sanga, Rositana, Mayam Smanta, and Pilusida, Kamu, that took nothing more day, or Kumula, a hundred in the game. Aduga was I Yaman and Livium, what is it do? Or they were watching Wadi, and then the Chama the Taylor. Ado masi ay thamoy na masi politically no khani masi ngasi lagi na sahi kharagi mamanga ngalmum bela dabo suna sa nanam le mana jiri kasagi na das mane sunda dai ma adu bi koi sort de no ta mo ko ne su bai sana no dai ba kui na de ga ko na ba Abi matunda matang to raw to no hadu kala izila la pudum masama tanda damonan do hoy ko caption thela ba thela ko tusu ya muai abi makhata adon ko na le pro matunda mo sali le bi du pro bagi itamo kinne matanga har dela se da bagi o bisin mo sali mo le bomba hayna ma le maga Karena hari ini hari maklum saya tahu betul lalu kemudian anjing maklum rasanya dari saya maklum dia jadi jauh maklum dah kamu ini tinggal lama apa kalau dari masih tadi kamu sih kan tapi ada yang mau tahu mana yang kerja ada ini itu juga macam jam di hari ini